Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu. Basi Nyasaye no mulai handi mundu wa Nyasaye no kusanga libanya ndo bana la mshipindi chefwe sheli huwa Nyasaye mshituo chefwe esha Nyasaye huwa sha Western Nyota mera kanyiro mkambi Steven Hamati ulilosu betango kusanga libanya huwa nawe. Akawi komba mbu libeli cho lambwe kola kwene mama mechi ko hoche sinja kubira mwe kwa lyo kwa lambu kame byamo byo lambuno ende kato lambu inziayo ulira Yesu Kristo mwamwe. Amen. Basi kwa chakiro kweka kumahuaka oluyali kuyabo abali abebuli befwe nikuba lambu abebuli befwe anomba parents na bandu Abanyasaya arumishiro kweresyo bulamu ne balala kwebulwa ne kunyola chikulinda bebuli bene tawe kunyola kwebulwa ne kuba mahono kabandu bandi abakhusi yashinga bapapa bevuno baba mama befwe banyalo baba senje banyalo babehobo banyalo bakata bandu abalaliko mwiho uota lakini abandu obospe Nyasaye abarambulambu ubwo babeshinga bebuli mbukakire bakhusiye bachingula obulambu ubwo ne kirambu bahoere oluyali nompangilio kwa Nyasaye mwene yarao bo abana nomba mfamily oda ivemo obulosi fulani vemo mbu abana bamanyirisi mbu Abanyasaya barujiro kwa ese bulambano bahoere mbu batiywe nabo bariena abebuli barinde majukumu kabwe handa abana nabo Nyasaye handi yahoesia nomba yabaesia esemu yabo onyolanga mutse fulani aida oro mwana icha onyalobo mwa kana noro mkofu oro mwana wo mwibuli fulani nekata handi noli nenda abana bano bosipa wajipikanga huywe kama papa we nomba mama abwe nina handolinde bo wajipikanga ho kama papa uwo nomba mama kama kwa kano kosi nako muhimu kalinendo obulai kulwa kulishamulala ne khoere ukatire basi hubo lambu lila koli harano yoli la koli okuranga elidi nendo bususia buhere sinjaso nende mao oluyali kachire omenyetsi ndalo tsinyinji mushalo sho mwami Nyasaye yakwere basi kwaborembo no bulayo kumanyirisia ekira kina ohoere oesie abebuli bo oluyali shikirambu Nyasaye abolari lihuwa lino indakano ino ni manyinja shingala buli mundu ahoere kumenya ni kama omundu banakasie ekimanulwa fulani nomba ekifa nomba isimu nomba radio onyolanga bakukuzire nyanda katabu handi halangwe Emmanuel yo niso yo somanga bo kumanyambu denyo fungula efungulare shindisha kino amati shari amati nomba neshitu yasi yalohumia osomanga Emmanuel ni kubora mnoholo no shindisho shikasa norumihirori microphone ino ibobulai ko khanya sayine fo khani shiyahula khayata yakwesi Emmanuel iri lihuwa liri bukumanye usiana kuri yananda abantu kachire obulamu bwefe be habwene ho na mahuwa akola nyalogram uchezi bubo nombo kuyingana na kotani kama wenyango function wenyo tiye shingala Nyasaye nyanga wenyo lolo mpango kwa Nyasaye mbulamu bubo o manjira inditawe abula okulonda lihuwa Nyasaye Bible bulambu lihuwa Nyasaye netaya kubire njebe fwe khano bulafu kutsinjira tefu nukonyo kumanya akutia nukonyo kumanya shakoero khola mushalo shiri mashingala shire saino lihuwa Nyasaye nilio obulafu bwefe basi omanyirisiye elalambu Nyasaye yarao ompango mbu nukwenya kumenyo luona Bible bolambu heresia sonde maolu yali ola menyo luono kamina ngambu ehoere manyembu oluyali kubebuli bani luindi sinje miaka chanje lumetanga obunji bo kumenya ne kwamara kusoma handi bakolosaye hanga hataru 20 ibo lambu Nyasaye ajamanga no heresia abebuli bo oluyali no baria no baulira Nyasaye arezanga uti ofwananga shinga
shinga eshobukusi eshira kari mushirima ufana kashinga eshindisha Nyasaye habanga sana shichira olirea shonyole hanga raisita shichira Bible yabore mu Timotheo wa 2:2 mutinyagati omalirishi abantu bali banende ndo ohuma ohuria nombo hurira abebuli babwe ne akamina mbu nenyole hanendi omwana omuliri nenyole habwe euranga abebuli banje Nyasaye asangalanga nasana mushirima shiri mushale saini abana bakubabebuli babwe abana bakole bintu byawukane abana shibaurakabe abebuli babwe babola tawe lakini Nyasaye nanyola mbu eyuwe nasi hulio abauranga abebuli babwe basi mutinyagati omalisino ahulolanga nachamiswa nefu ahuwezi nyeshibali ohuwezi abebuli boluyali nendo okubaulira kaesinja Nyasaye oluyali nehandika kiranga Nyasaye asangale sana nawe kubola mbu no esi abebuli boluyali omenyange myaka mingi kasanga sinja Nyasaye nehandisha omenyate myaka mingi nomba Nyasaye asangale mtata olamenyo olamenya obulai ebintu byo bilakasa wasomere tinjero 20 ibolanga mbo ufuola samwana etaya iye irisima ufuola bebuli bebe etaya irisima mushiri mati akamina ngambo no la isi bebuli boli tawe onyalofana shinga ukasanga lakini lino beni wakhenya lano urobulai bokasu bebintu byanyasa yenyanga hore ne taya isima nekamina ngambo nebintu biwao nomba omunyaka no fulani kwitsa nomba obutinyu fulani bukunyola nonyola mbu awa hawulirire obulai wikalirwe kulwa ohuma oluyali kubebuli bobo kulambu munda kanawe khaleka bola ngambo umwana Yesu ouchaya samwana oukupasa mwana ouinga ndesa mwana ahoere yerwe alafu mapema mundu wa Nyasaye aundi abantu bakwitsanga nibashiro kule myaka cyabwe aundi kulonda hananende likwambu balala shibali abaulire kubebuli babwe ta shicha abebuli bobo ndibatunwa mmoyo abebuli bobo bawulire ubi ulwama kwa koko nibakwibadra sho urata obetsanga no pungusia emyaka chicho obetsanga nwi kadra okumenya nomba okuyindira shichira Bible yabore handa mundu mundimu butimoni tyabwe amahoho kalalia amahoho kalatomola timoni etyabo abafuola abebuli babwe kwaborembu oesi abebuli boliyali abe papa abe mama shola chaya mulla khubota babe basoma babe la somata Nyasaye shiyaho la makosombo yuenasi kuibulene da bebuli bakwebula nabota anyalobana lo mulema anyalobana nende obuteshirebwa ina fulani was lakini ni papa huo lakini ni mama huo ni kuhuo wa kusia no mwiho huo wa Nyasaye esia mamlaka ahoe ahusie ho no bulai oweresia abebuli befolu yali basi irisie kulole khoere da volere mbu inyanga no kuleka mbu ninjira shina etia kunyalo kurumishira nombo okumanyisia mu oluyali kubebuli befwe now that kumanyire mbu no muhimu efo khoere abebuli befolu yali bukulamenyo luono khandi kulamenya maisha malai bukhandi kula Nyasaye ala chamisibwa nefu tinjero hataru mstari kuranga nende kwa habiri khole kuriena kachire kuwese abebuli befolu yali mwana wanje orebira amebalo kanjeta habla omwoyo ko kulinde nyamalako kanje okuba kala humeta tsindalo tsinyinji nendo buyindi fu nendo oburabale mwana wanje orebira amebalo kanjeta oesi orio mwibuli oluyali okura amebalo keke omwandiki wetinjerabo la mwana wanje orebira mebalo kanjeta omwibuli uwo niyo mwalimu wo kuranga niyo mwibali wo kuranga ngo numanyisija olagundu wamu abana ni banala abana bali no luyali ngo no buraisi ni bahula kata nibatya school babetando luyali chichira bana lo huesia mamlaka huesia oluyali abantu bali kulwa onyolanga kata nibatya school sibanyasinja ta abana banyasinja abana basambange school abana bakupanga bebali nikulwashina nikulwa shibamanyirisia shibaeka ohulira abebuli babwe barabatita mana abebuli babwe aundi bahaywa kata kuba control bakachira lano baholange bintu bya benyere ingoni wakwekeranga ohuesia oluyali abahuyombe hango mwitala numwa kwekeranga oluyali kubantu bahuyombere nechirandu noleko oluyali nole hango noleko oluyali ingo enywe okuweresya papa nende mama oluyali kata school khandi shino ano oluyali
kata kuskuli shino urabe bali bota kata handi lono andikwe lono ebwe kasi mukambu ni fulani no nyeke umuhongo no pe umuhongo wa huandika no chairisi kabo langa no fudwe kasi mundu wa Nyasaye ingo ni muhimu ingo wenywe papa nene mama eseti ya Nyasaye arambu weke kwesi amamlaka oluyali abantu bakuyombera abantu bali ikuluwo shikira bumaho inyanga mbulamu yoli umokubane ndo mundu uli ikuluwo tawe nekira Nyasaye achakiranga ingo akumanyimbu no eresia abebuliwo bali ikuluwo no baesi oluyali no tiebulafu ili alano in the wider community onanyolabu school hadi abantu bali ikuluwo hadi lono tiemu kole hadi abantu bali ikuluwo hadi lono male onyole kasi balo supervisors balo foreman balo directors and CEO no la mangirisia okulonda malako okweresya abali ikuluwo luyali nolango nolingo wenywe kupapa onde mama uwo obulambo omushalo muno buli bobutinyu bwamaka onyolanga mulabu ndotya olinde shida kila shwanala okurame balota eBible bola omundu omwandiki otsinjera wabolambu mwana wanje orevirira keko chesinjata amahuwa kano kahulindenje amalako kanje okalinde shikira no muliri omanyanga malako karo kata serikali irina malako lakini no lishihai no mundu la uranga malako to chaka ingo onyolango olinde shida ndeliburu olinde shida nende assistant chief olinde shida nende abaruchi olinde shida ndaba police khulwa shwana la ohwano luyali kubandu bakuyombere ndo kumanyisia kama lakota mwana wanje olinda malako okubakala kumeta tsindalo ohura malako kabe buli bobo ohura ko manyisi bugwa no eresibwa amebala kala kumeta emyaka mingi kala kumeta kuindala hande video bilakasa umundu wa Nyasaye oesiori eno luyali abebuli bobo ohulira amebalo kabwe nolinda amalako kabwe bakumanyija shingalo shalo shikwana bakumanyija ni demonstration plot ingo ni demonstration plot yokumanya shingo bulamu bwamenya chingolo bulamu betango bulafu iria ochakrango buliri bwango nonalo okura malako nonyola ebulafu ikata malako kekasi shikakunyasi ata kata malako ka serikali onyola kakunyasa ata ichira wanala weka okuulira kamalako oyidire myake mingi hadi olarabala ulra mahwa ka kitabu shola mu Ayubu 32 Ayubu makumi kataru nende haviri olunyalwa 6 nende 7 eBible bolambu hoeliu omwana wa Barakeli omubuzi nakalusyambu isye endo muraka nenyu murabakofu muno niko akachirire niria nindala taliha omwana uno yalo muraka bolambu shentaliho kubola nenyu ta inyo murabandu bakofu erire nduti shentali hata shemanya kiburi imberi wenyu ta endo muraka kachireni niko kachireni iria ndala taliha omumanya akendi nakota esunjirenge mbu tsindalo zihoere kubola obunji bwemika buhoere ohwechesya akobuchesi ekira kino hoere oeresie oulirisi amebalo kabakofu eliwa bola mwa akanja misia sana abola luyali akarikari wabanga Ayubu nenda abakofu bashebalo yalo muraka hubo abola bu shiali nenda haraka shie chingimisia shie pekula ndo hipe mabwangu bola mwa keta hikira yaria ya esia abakofu luyali namanyire bu emyaka kiyenye hanga kibole obuchesi budi bulo mundu wa Nyasaye bwitanga kulwe myaka biro ebintu bindi abebuli bo bamanya kulwe myaka katankaba wasoma kubayomba lakini emyaka kyabahamenya kibolanga obuchesi emyaka kyabahamenya kyabechesi amahuwa fulani akaywe Kenya hanga oulire onyalo kuba wasoma noli kanade degree 3 lakini kuhuo no mshere mama ono mkufu papa yakofula kabisa achenda ndo mtunga ali 70 years old denyo uromudo ya Nyasaye ekira kino ulira mabaloka abwe ni kulwambu kalwa chese akabali nako by virtue of experience kulobulamu abahamenya oluonulo bahamenya bamanya banyalo kuwenga nabo nende bamanya bahalola humundu ndi wafwana shingalo wafwana angendi nenati anakwambwina no urabahora mwana wanje isibirisie urabahora mwana wanje ihalasi bahora muhana olatalima kutata kwamanya kwalola itsala ikwambuko urabahuyinira misemo metali teshiluya bahora mwana wanje itsala ikwambuko ndetega na yameno
Chikira baenganga balola kabahana bandi balola kabasiani bandi abaline ndamakuwa kafwana akocha akirokola bababira abana banje bwitutuyi uramukofu nabo lario eliwa bolabu emanyira amachesi emyaka kibolango buchesi umuntu anyasabire ebindu bindi mama wanje anyalokumbora anyalokunze kesia katanika aba aundi masome muyomba lakini mama alimine obuchesi bundu bwa experience y'obulamu life skills obujuzi bw'obulamu obwa olanyalo weka school abundu ndita paulirisie balinenda machesi emanyire wasoma by nomenclature wako la metaphysics oli mwalimu oli professor ni toto lakini bro obuchesi oburulana ne miaka umundu uli nyambora Steve biro bintu abantu bakofu banyalo kulola ni behale lakini iwe kata noni na kugorofa ya KICC noni na khosholo lata chikira china bro obuchesi oburulana nganende emyaka unyalo bawasoma toto lakini kuhuli alolange bintu bindi bya yola lolata papa uli alolange bintu bya lolata mama uli aline yalo la mahua yalo la abantu nibahula yalo la ebintu bya kolekala abantu abemero fulani na kubora mwana wanje urira chembolanga babebuli mpaka urama kwa koska babolata lakini ebible bolangabu ulirisia noria abebuli bo obawulirenje mumwami chikamina ngabu nibabora tuive no obola bukulana abebuli banje watie entindi ive tawe idakane bolanga mumwami ubayeresyo luyali mumwami obey them in the Lord akamina ngabu amahua akalonda na deli kwale Nyasaye niko akohoere niko koli under obligation o lazimisho okhola kena lakini bakoro tyo ibe bakoro aundo romsomi na bakora ngato teke mapema chikira ditala yenyo na mulapataka mu machine akena ko shori under obligation shikari lazima okholeta na ngoro tyo koleta maduni nende itikadi etila londa na ndeli kwale Nyasaye ta mundu wa Nyasaye chikubola ngo ura abebuli bobo kumahua costa mumwami biro ebindu ebyanyalo kubora biro ebindu byanyalo kukaya okuboro khole lakini noengana olambuli kwale Nyasaye kananga shikira nikaba kwakola abundu weli kwale Nyasaye liingananga nende obuli libwefo kubebuli befwe ukhoere kuriye Nyasaye khole Nyasaye pana ko mundu tawe lakini mundu wa Nyasaye kenyo manye kata nobola kata nyonyo kubakaya kata siya bebuli banje banyalomba bakholanga makumbusho libakole bintu fulani Yesu biranga mukena akota kulwa esienda oni kwa ho ebabora munjira yoluyali ebabira mama nde papa ndaba Yesu yoluyali lakini mukena ako kulonda nandeli kwa Nyasaye sheholata kata nibabola makwa kandi akena ko eshilamo shinyala kunonda ta shichirambu eholere okulonda nandeli kwa Nyasaye lakini neba sinyisi mbwa toto umokhola akenya hangata mana nibana ama nomba nibaba ulobi nomba nibasaira masaya mabibi nenyakana mundu wa Nyasaye ulira akabe buli bobo bali nende obuchesi ulirisia akabechesia ulirisia akabakubora kulwashina ni injira ndala eyokuba Yesu yali ni injira ndala ya Nyasaye sangala shikirambu amachesi kandi kalo nibo bamanyira kotabonyene kulwa amakwa kalola mundu wa Nyasaye esainde ni khulanga onyalo para yolo muchesi sana esainde onyalo para mama ono ni amete shina esainde onyalo para ne papa wanje no bakukawanje ono yamanya shina mpaka witsurire likwa lindi Elia yakubora Elia yalola shira yakula nyanga ili Daudi yabola ariye yabola mudalo mwana dakofuli eshiro kullo mulungi shimyale kwa nomba abana bende basabangu mkati abolanga from experience obukofu bwamwechesi obuchesi lana abora banga Solomon ne David kulube ababora bana banje le babora emyaka cyanda amenyere ndagudwangu umundu omulungi Nyasaye shamule hangata ne khande abana be kibasabanga mkate ta obuchesi bwanyorari anyoro kulonda na experience ya khamenya nenda kaya la Nyasaye na kholanga biro ebindu ebyabebuli bakubora okulonda nende akabalola Nyasaye na akhola nenda akabeka akabandu bakhola nibanyahana umundu wa Nyasaye olabo muchesi no ulirisia abebuli bobo olabo muchesi no ulirira amebalo kabwe no luyali kubo liwa lya khabiri elyokumanyo luyali kubo ni Timotheo elinyola Timotheo okuranga harano Timotheo okuranga harano olunyalo okuranga okulalwa habiri ora mukondeshera omundu mukofuta habula okumuchesinja shinga olwaliso ola kondeshera omundu mukofuta akaminanga olomera oluyalo lai no kubola nenda abakofu abebuli bobo munjira yakafwana mundu na abebuli
ora bakonde sherata okonde ha muluya lwefo mulusungu ibolanga review okonde okubayibira okubola nende sauti kubo okubanyeka nende okubakupire simu no simia no borama kwa kabisa no basola tena osimie simu no kondeshera abakofu no holorie emyoyo kyabwe kikunjanga emyoyo kyabwe kibereranga nelo kibereranga kirio bakiranga babola mbu ne Nyasaye wambesi abana bafwana barie oura kukata ba mama banire ba papa babola mbu kata ulebula nende ulebula kufwanana oura nabola ndo mchungu ndamanyira ashina ndilibula bana bakupenge ndamanyira ashina ndilibula bana bangonda kana ngishingo mwana muti ndabasomya lano bahurre banyasya no bakondeshera no banyeka no bachaya obetanganwire reslam. Speak to them honorably. Bola nabo kama papa nende mama. Bola nabo nendo luyali. Bola nabo singapa abebuli bobo. Pana munjira kuba chayata. Pana munjira kuba kondesherata. Pano huingana nabo mujibiza na mahua. Mama nabo la na weso bola. Papa nabo la na weso bola. Chikayanzi ya Nyasaye. Kabere sinje miyo chabebuli. No mweko mwibuli oli kuberera kuloiwe. Shonyolanga ikhabiyosita. Nechile saindi pamale bekombo mwana ukupanga mwana unyasinja ahoya yanyole shida aliria nonyole bintu bya habi yambulambuo shikira wasola na nde papa huo shikira wanyeka na nde papa huo shikira wa kupa mama huo wa hola mahua bakondesha hulombo olinanda kunyali mama pesa hulwa olinenda bukongo o dictator mahua chiwenya ohura kaba bolata yo borobore no borobore shikira ne yo mwene byo ne ywe kusema ne ywe okonde karabebuli no bachaya no bafingire siasi umundu wa Nyasaye shikareranga tikhabita ekabone nyanga indi ndali ku experience ndali kana national kuoni bwatandali ne mare form 4 mwaka kwa 1990 danero school 89 1990 nenzire papa aliyamenya Nairobi Kibira Lindi ne mama apply nini yokutia mTTC application yokutia college yabo alimu ne mama narula ngo ebarua ni itire nena angirwe lo mama eta Nairobi ne bandi khasi yana ne papa ne nasimoyo kwanje nende mbupari bwanje senda paranga nde kombanga dream yobula bwanje kulanda kupanga mpira nde kombanga nembe professional footballer dane jakro khabiri club Nairobi Kenya lo kupira mpira khadi nde kombanga mbe mwalimu ta shindalanga mulili ba mwalimu tawe kulo bujinga bwanje bwo bwana buti kulo busiru bwanje bwo kwicingitya ndo kulambu esiyeshenya lo ba mwalimu wa primary kwanza tawe barua hiyo ya mala ideta mama nde papa banza khasia ibambira Steve barua yitire yo kutekericho kwenyangoti obe mwalimu ndasinjira ndasira nemba borambu esie ndi khabira makuwa kanjo mwene Nairobi no shingalwemba amakuwa kenywa yo mamu ni kwamala hurula ndo msiani umrafiki wanje undi hurula Kibira kunina Kenya bus tinyanga teneto kuita mtown hadi hurula mtown hadi kuchoma Kaloleni umsiani weno yali amenya abebuli bali bamenye kwene eshindu fulani shekho le khamutoka bukalo khambu chikurungira mpesa kaeretawe talinge shilingi 6 nuita mtown hadi shilingi 6 notia mweste kwa runga te shilingi 6 umsiani ulio mkora shikira yaro mkora wa Nairobi yambira Steve chokunya lokurunga shilingi 6 buli mundu takurunga te shilingi 6 loko lola basi no ibira irula Kibira ino handi labira itia ujogoro diria kurunga te shilingi 6 no kularumu kira te shilingi khane conductor na khuluzi mundu wa Nyasaye lo hola City Stadium ndo kwenye kuiga conductor yamala na kutira umuya uli kulaya ro mchesi wa Nairobi yamala naruka na snembara handi kenye ruke londa ruka ndamanya ruka inde tandaruka nenengwa sindafubu hamaskamo kwali kutitanga ngo msiano nenesinyika nditsura moyo kwanje nditsura bu erurengopi aunda bebuli banje babola kusema kwa mabibi ndamala nekhala kira City Stadium nenjenda kubirenje nekhala kira Madaraka nengaluka ingo nembira bebuli banje mumbe ndiya mire Okiam College Nyasaye chako unje tisolwenelo khane abebuli ni baboleshi Kenya ngo ure
ndakwasi nefubuka masikamo esauti imbo rambu ako ekira nwenyo kunyagana namna hii abebulingo ilia lo opachaire no la karikari wabwe aundi babolanga makuwa mabibi leta neba sababu sama nemala ndiya mambo ndenyo kya college mbe mwalimu kupiranya sayo orio wesaine ndi mwalimu aunde ngorwanda habereshi nata yarula na ndikuihuambu nyasaye ande keleso bu abebulibo ba uro bibi kulwaiwe abebulibo babolai kwa mano chae manotie no bakondesha no bola kupenda sikachenda ngobulai nawe tanya omundu wa nyasaye no buchungu chola paro lo bulai shikirambu obakonde karanga baba olera ta okuolera kwa abo shikamina ngambu shibauliro bita okuolera kwa abo shikamina ngo baulireta onyalo obusiru ndi bunyalo kubirambu yo mutesi obabolere paka baolera okupire mama we simu no musomera kusimu kabisa paka no halakahani akonanga na urobi aparanga makuwa matinyu sana fulwashina umwana wanje so mwana wa ndebula yasomera shingo mwana muti omwana wanda husia ya nyasi ario alilola mahuwa mundu wa nyasaye shinda komba mbu ke hole kariyo kuywetawe shikira shina no urabe bulibo no ura abe bulibo tiroti habititanga bulambu by force oengeresi ho abana banyasinja oengeresi ho abana abakondeshiranga bebuli babo nibanye kabebuli babo nibaba taba cyane baba hodra amahuwa mabibi obulambu bwo shibititanga obulaita iri kwa hata kubolanga kunjira cyo manyisia abebuli oluyali yo kuranga ulirame balokabwe akali mwami akohoera olonde elia habi uborembu olabakonda shirata bola nabo bulai lehana nabo bulai mulaingara nabota no kapo anambu olange tabwiro kulwama kwa kama aborane kasi omulembe nabo icha no mule no lalindo mulembe nabo ta khandi jone loba kondo mulembe kosa abuluta ndeko lwene lia 1990 nembola nyasaye honya chinyo kosa nanda bebuli banjeta to they may not be right awundi bali right makuwa costa lakini kukabali right kenyangembe bulai nabo shikira emanyirembu nyasaye aba esi office iro protocol iro rules of engagement ateke hangabu enonderesi kulwa obulai bobulambu banjo mweni yikuwa ya hataru ilianda la malirao nelikuwa mbu obabere si abebuli boluyali kulo kubabera tibabasi kulo shina bosi ni binadamu bosi bakosanga esa ndo mwana nyalobola papa yako rad ndenyo manye papa ni binadamu tu mama huo ni binadamu obola pasta sishie ya lewa ta mama wanje edinde shida naye yanzi bulano ni ande hao natia nate hauni yango sera kaneshe nyaka nangedi papa yanzi kula niando bana bola sendo mwana weta mendanya kana da kurambulambo butinyu mudu nyasaye babere forgive them awundi chiba kusomeshinga wenyanga ta awundi bakora tsote holo mukana tia tsote abakana chibasomi bungwe we kwinota awundi ndio papa ya kolario awundi mama uo ya kule habuni natia nate khero msata awundi babere ni binadamu awundi bakwimo mkunda aundi bahura hama kosokola horre abande abebuli badi barumishira kata abana babo bibi aundi kata yo arumikirwo bi nende papa uo nende mama uo aundi bakunyeka babola joleji duta mana nyasaye yakwitulire wabero muhongo nyasaye kula tinjata CDF no soma nyasaye yarumikirwo mwiho undi nende kata abantu balalabe ko no soma babere ola runga ola lipizi ya kisasi kubota uitulire bona abantu kutua ni binadamu kisha wesando li binadamu wesandi onyalo kukosa wesando onyalo kukosa abana bobo mundu nyasaye babere emanyire Joseph yaline sababu ya haberendo buchungu ndabe buli bebe lia babo ulora malolo shibasa pota malolo keketa Joseph ya haberende sababu yongo mchungu aundi lia hatire nanyo da haba prime minister da habo mudo muhongo mudo nyasaye embolanga nawe nemanyirebu olo mudo muhongo nomba nyasaye na kuchingula nobo mudo muhongo uitulire katanka babebuli bashwa support katanka bashwa kuwerese byo wenyanga byosta babere bahonye Joseph ndio alini haba prime minister chiyaenga kuikwamba babebuli bano babola banya kababola mbu bachira katabana befwe basira kulwangu kuambu endorembu nebo mundo muhongo babola parana kuinamire lo obuyangu bola Joseph na bola nangire papa yete kulwashina
Hulwa sina, hulwa amanyire ni papa. Hulwa amanyire buti habitiro etia papa yenye na ya ebo humbesia. Omundu wa Nyasaye bitiro ti habitindi etia mama uo, nende papa uo, nende bosi abala bebuli boko banyalo kwezi. Etio la nyalo kweba skuli ta. Etio la nyalo kweba nende president ta. Etio la nyalo kweba nende omundu yes ta. Etia masomo kala nyalo kweresia babere. Emanyire wa umisibwa, emanyire shiba kusomiata, emanyire shiba kuwesa support y'abana ba ebungwata, emanyire bakira katano kwa matemo ko kuteka mapema, emanyire bakira no chaywa, bakira no lekara degree yo kujira, lakini kulwa ti habite Nyasaye, kulwa okubala la nende Nyasaye, kulwa yiwe kama mwana wa Nyasaye, babere na bandu basaire pika noli nende obunyali bwo bahonye ola betu si akabaholata ija no holorio obetanga no la baezo lyalisa no akamanyira shina nikahapambu iyo neyo Nyasaye yarako shibali ko muntu mwenemu shingala Joseph yareba ko shibali ko bunuli ko nyabana babo wakamanyori ona bandomo ko kulipiza kisasita ona bandomo ko buchungu ko bola mbole khamwa kalole londa ndiye yo hwewe ihwe yanje itano papa shali ya khishida mama ya gande kha shali ya khishida lwa khuyifeta na mahuwa akarera Islam ole yamata babere baeresie ebenya saya kweresie onyalo baeresia ku obene do moyo kwa msama kubo obaeresie ebya ba khoere banyolo kulula kuyiwe kulwa shina niyo injira eyo khola shina eyo kunola tikhabitsa Nyasaye mundu wa Nyasaye akumalira bweneo kaskara mko kabiri akanya Nyasaye na khonya na kumalira next time bu omanyisiore na poliali kubebulibo yoranga hubore ulisia amevaloka abwe kala kwerisio bwindifu nendo bukaso mbulamu ola ba ya habiri ola nyekana nabo nombo bakondeshere nombo bakupe ta kata nibali ro babere butwa lakini obole nabo kama abebuli bobo ola lehana nabo munjira imbita mulabola kusimu manonye kane mano kafana bo baoleresie taho emyoyo cyabo kitsunanga lya hataru ubore mbu babere to bakosa bozi ni binadamu yebula na kuleka ya umokhonya bado no mwibuli uwo babere mundu wa Nyasaye majire no kuchungu majire bakwibula machi bawo mukunda babere chikira niyo njira ya Nyasaye yenyaranga mu obaesero yali papa mulira Yesu Kristo amahuwa kano okabola mbusiro mbulambu efekira humanyire olinde mpange Bible shamuntu esairo mundu wa Nyasaye eza akulolanga na ahulirisia abandi baro ababebuli babwe barumishiro bi baro mwami abali no buchungu babebuli babombo babale akashi babahonyata lakini munjira ndala nombe idi wala hulo bukonye bulambu babwe esaya mbo umoyo kwa msama kubeo obweri bwa papa nende omwana mama nende omwana bukaluhe myoyo cyagwe kachire bababere kachire baba Yesu luyali ne nawo mwame kawa bapangira kehole kula Joseph yamala nabo mukongo ulo alinu amra muitala lyabwe mbwali beta emanyiro mundu wa Nyasaye undolanga na ulirisia neta ye muitala lyabwe munjira ndala nombe yi mwame sayambu obuchungu bama kwa kayabiramo bulakira aleho kula aho ero kulaka mulira Yesu Kristo engondeshera omwoyo ko obuchungu omwoyo ko kulokubera ekuinia mulira Yesu ndakulo bweri burerungwa ndero mtakatifu moyo kwa buli mulala bo abera bebuli babwe kachireba basasa nibwe nibahola batira halala bukachiro mwami akawala kambulambu wa buli chamuntu kehole mwami saya olaba kupanda no batinyisia umwami kata abalo abakosana enda bebuli babwe bare romulembe akari wabwe abandi banyakana nabo abandi bakupana ndabe buli mwame mbola embola bo babereti mabasi bochingule oyinyeo eshilamu shiba shiri kulambu bwabwe ulokukosana ndabe buli bano bakalusi alla abandi kata bakosana nabone bafwa umwami babere mana kachire banyoleti habi nende timba babaze tubula kuyo cyoli iyo ne wenyene Nyasaye wetu babasi oriyo mno kulwa ola kulango mweko buliri mbana bose bo mwame mwaka kulanga abana ndibachaya amamlaka bulabundu bakole cyabenyere omwoyo ko ruseo kachira abana bamanyirisie bube bali rungwa bamachesi kandi kalo akarula na kumyaka ecyabe buli nenda bebali nende boss beba mamlaka bamanyisija mwami kabekari manelera lyo litsomi bwe ikiro Nyasaye wonpangi bilai kulira Yesu Kristo mwamwe kwe amen baso mundu wa Nyasaye fulamire tihabi
nobusangali bwanje kuba nawe imanyire Nyasaye kandi nakoze buyangu ndakumalirije lisomo ilo mu kipindi chefu chitanga. Inamba yanje simu ilo ku screen ya TV yo onyalo kupa bole nawe emanyire sana Nyasaye akolanga makwa mahongo mlambugo ikomba kutirire okwasiliana nawe emanyire kalaba amalaiko bende nyanga indai mama kosi tiriro kulole pindi bebe Western Nyota chichira ano niho mwami. Karibu mwami, karibu mwami.